тенҷи баден и ҳафтум рӯзи челленҷи моҳи бачаҳо ва дар аккаунти мо $239 имрӯза аз сели мо бояд кор кунем. ҳозир мегумтон $259 $25.92 бояд кор кунем ва и дагонои ма яъне 5 ступенай в случае неудача 6 ступеншам ма мекушам. Так что рафтем мада барори кор ва шумода приятного просмотра. Пара голдо тест медоем, 1 дақиқа тарафи поён мегирем. ба кадом сабаб тарафи поён? мақсади гап максималкаи поддержкаша ҳоли обновид кардагӣ нестай, разворотав шуданаш мумкинай ва ба кавой накопление рафтестай дамҷа. Ба случае ки ценаи мо то инҷара биёя, ма айҷа дагонкатиги ҷо медорам, тарафи поён медорам. Так что наблюдат мекунем якум сделкара, мебинем чӣ гап мешава. камтар саросима шудем дар омадемо. мақсад бояд ждат мекардем, идеалӣ мешед, ҳеҷ гап не. мақсад ждат мекунем чӣ гап мешава. По идею бояд ҳами свеча сирх бучава, дар инҷо бучава по идею. хай мебинем рынок моро чӣ нишон медиҳад. свеча савз ки буча тамоми сделкаи мо ба минус ба анҷом мерасад. якум неудача мо гирифтем дар имрӯзамон ва мерам айхафои дим сделка мешем. дим сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем дар ҳамин пара биёем лучше ждат мекунем. баъд сделка да медравем. чӣ гуфте? яке биёен ягон пара вали тайгара бинем. ма хуб шуҷа 86 хонада кӯдак гирия дора, ҳамин чиз камтарак мишат мекунам. хай гап не, рафтем. чӣ хеле мебинем максимум монда омад расид. 1 дақиқа поён омадем ва ждат мекунем пробой мешава ё не. калидори мо яъне ма испасхин дар цел мондагим дар як пара агар сделкам нагзара парара ҷошда моментально алиш мекунам. намешунам ждат намекунам. иштияги бад. нисходящий тренды по идею и постараться кадесеки инеҷаша обновить кунам по фикри ма. барои ҳами чӣ гап шидистай инаи линияра яъне өзбекистон созмоном чтобы шумо бифаҳмед чиро дар назар дорум ман. ин сделкаи моро ба минус ба анҷом расид. дим точка медроем ва мо сеим дагон даем. чӣ хеле ки мебинед 2 дақиқа поён тамом. пробития ҳами калидор шуд. уже дальше бемаъне мешава, барои ки дагони морам калон мешава. дар ин пара истодан сделка кардан не стоит. як минути свечаи момода 1 минута 10 секундаш. результати сделкамро ждат мекунем ва ҳамин авичокода совет метам ки бодраен аввал параотона мақсади гап бинен гиҷода ситуация соза баъд сделка кунен. мақсади гап ки чтобы увери набошед. ранги ма дар ин хеле дагоно нағалтен.
ва бо як борига такрор ба такрор мегӯм даи дран пули осон кор кардан нест. Одаме ки шуморо мега даи дран пули осон кор мекунӣ нестаи хеле гапи чап. Барои ҳамун соф чӯҷа трейдерора бовар накунед. Ва ҳозир баъди сделка мебинем мерем гуфти гапо реальни валюташа мебинем ку ҳуяи маҳкамаи мақсади гапҳои боша яда сделка давҷа мекунем бо дальнейши пишакмона ҳаллиш мекунем. Ва 3 секунди дигаи мондай сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Чӣ кор мекунем? Мо 3 дагона ба плюс ба анҷом расондем, правильно? Ва мефурӯем изначальный депозит. Изначальный депозит ки фуромадем таймфреймона М1 да мемонем ва даиҷа чихеле ки мебинем пробой калидор шуд, мо успед кардем ва иҷара ма пули худ мефурӯм. Чихеле шуд 2.39 бояд боша. Айма анахе бояд боша. Ва як бор 5 минутаро мебинем чӣ гап шудестай. Ложный пробой метама боварӣ дорум. Мақсад отезда бисёр ложный пробояй. Биёем як тайга ҳамҷа мақсади гап сделкавӣ мекунем ва дальнейши пишакша мебинем. Геп тарафи боло дод. Ҳамин нагзашт точно параро ҳаллиш мекунем. Уже на 100% параро ҳаллиш мекунем. Интернет часпиш чӣ коре кард? Интернети ма часпид. Наосо шуд. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид, правильно? Саоз мемонем, дальше мерем. Биёем ака валютни параро ҳаллиш кунем ки бисёри бад сделка шуд. Охи ира би ию 80%ян ягон та 90-91 нест. Инем ҷада як 88 ҳастай ку бинем чӣ гапе даҷа. Даҷа як дақиқа болуд омадан дар кораи пайдею. Короче, чӣ гап шуд? Нисходящий тренд ва разворот тренда шуд. Мақсади гап ба ҳамин сабаб ма тарафи болудро омадам. Ва аждад мекунем ки результати сделкаи мо чӣ гап мешавад. Чихеле ки мебинем ки ҷо ҳаракат кардесай инами калидори иҷаш яъне обновит кардам. Ман зарани уже дагон ма гирифтагим. Аждад мекунем результати сделкаро, баъд сделка намедроем. Ихе пешакӣ намедорам. Ма дига пас радса мекунам, аждад кунам точкаи дар кори биёя, баъд сделка да бутурам. Барочка подписчик дар комментария замечание кард ки яке омар мақсад саросима наша. Ҳамҷои дар кори биёя, баъд бутуро сделка кун. И сделкаи мо неудача ва дим дагон. Правильно? Правильно. Дим дагон и наори тест кардани. Биён параро ма ҳаллиш мекунам. Дар кор нест. Даҷа чӣ гапе? Дар ситуатсия як дақиқа поён. Ва наблюдат мекунем результати сделкамон. Агар даиҷа пробой шава, мақсади гап мо параро ҳаллиш мекунем. Волнительный момент 10 секунди вақти мо монда, последний секунда. Чӣ гап шуд? Вверх пробой шуд.
И 2 дагони морам нагзашт. 3 дагон да бо омадем. Биёем параллел ҳалиш мекунем. Чихеле ки ваъда додум, параллел ҳалиш мекунем. Значит параллел ҳалиш мекунем. GBP JPY 1 дақиқа тарафи боло. Инҷа ҳамун ситуатсияро наблюдат мекунем мо. Мақсади гап разворот шудагӣ ва дани ситуация оз мебинем минимали максимум шуда омадагӣ расидагӣ цена не. Чихеле ки мебинем минимуми максимум шуда омадагӣ расидагӣ нест. Агар айрӯи инаи тенуш ҳисоб кунем, ҳо омадагӣ расидагӣ. Ва 80 мекунем. Пробит шуд. Яъне разворот курбин аввала 5 4 3 2 1 0. Сделка неудача. Як баробар ман зиёд мекунам. Тарафи боло медорам ва ҳозир метка мемонам ки ин нагузашт ва инаи дагон даем мо. Что мекунем? Чанд секунд сделка мондай? 15 секундаш мондай. Разница 10 пункт. Сделка нагзашт. Намедонам чӣ гап шуд истай. Ва рафтем. Параллелиш мекунем. Параллелиш мекунем. OTS мо мерем. OTS дасос дорем. OTS мерем. Рынки нав чихеле ки мебинем графикаш нав сар шудагӣ бисёр ҳолатода хубш торговаться кардан дар кор нест. Соати 12 сар якум бор ма торговаться кардистам. 10 евро JPY 1 дақиқа поён медорам. ва результати сделкаро мебинем. Айҷа откат шудагӣ ва айҷарам мақсади гап откат бояд шавад по идее. 80 мекунем. Пешгӯӣ намекунем. Восходящий тренде, восходящий канала. Да айҷа чихеле ки мебинем саппорти бақувват буд. Ба ҳамун сабаб тараф поёнро омадем мо. Ва 20 секунди сделкаи мо мондай. 5 дагонда омадам расидам. Сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Правильно? Цели мо $59 кор кардан. Правильно? Изначальный депозит. Тақсим. Ина $9 бояд кор кунем. Ба ҳамин тамом. Мем параллелиш мекунем. Бо ситуация мекунем. Баъд метавонем сделка мекунем. Евро ЧФ баковой накопление рафтеса. Биёен як бор мебинем. 1 дақиқа тараф поён. Ва ай болотараш нақапидем. Хай майли ҳеҷ гап не.
зад мекунем. Максимуми инам ба кавоша обновить кард. Биёем зарани дагонмонро тайёр монем, шутоби аюдмон аброрем. дар ҳамҷа ман метавонам пайдею ждат кунам, поён биёя, ай поён куҷо будрам, боло будрам. Пайдею можно так. Низакам ба плюс панҷум расид. Мирем дальши мирем 239 мондагим ва даҷа успеҳ накардиму. Чӣ гапи чафеш нест дар ҳамҷа. Чӣ гапи чафеш серьёзнеш нест дар ҳамҷа. Як дақиқа боло. И трен просто так шудагӣ нестай. Барои ҳамон ба мудор омадам. Шояд мекунем результат чап 15 секунд вақти мо 14 секунди сделка мондай свеча мондай ташне. Агар свечаи мо тенкати бучава гепи поён бита намегзарае мо ба сабабе ки инаи линияша ба кавоша пробит кард. Ина максимумш да омад расид. Мақсади гап сделкаи мо ба плюс 50 расид ва дар ҳамин ситуатсия камтарак ждат кардан дар кора ба сделка дар омадан дар кора. И сделка мо ба плюс 50 расид. Дальше мерем. Поён дар омадан можно, а пас нисфчом в том, что мақсад агар постараться кунад инаи калидорша обновить кунад, баъд мо дагонда медроем. Барои ҳамин не особо хочется мақсади гап дагонода дар омадан. Максимум иҷаша обновить кард ва чиқаре ки дидем разворот шуд ва оз инаи свечаро ман ждат мекунам. Агар инаи ҷода буфурӯя ва дар иҷа киҷо медурам правильно тарафи киҷо боло айнами байн запрещённый коридор намедурам ман. И сделкаам чиқаре ки мебинем ба плюс 50 расид ва дальнейшем шак мо намесозем мо. Ягон пара дига бурем ки ира ждат кардан гуфти гапо бемаъне. Иҷада намекунем балки иҷа непонятный трендай. Еврочеф омодем, еврочефи ихли не, еврорубл не. Ира биё дафт кунем, ишам дафт кунем. Ҳамон позитсияи дига мекунем. Валюта КЧПВ инҷадам намекунем сделка. Аз явор мебинем ки максимум каждая киҷадаи як дақиқа боло можно. Мақсад ина максимальный коридор дар ҷа буд. Иҷода пробой шуд. Линия бояд цена по идее як бор ретест кунад ки уровни инаи аввалаш биёяд. Дар ҷа ликвидността снимат кардам. Бояд дальнейшем шагаш як бор боло шавад. Баъд пробой ки шуд ба тарафи поён ҳаракат кунад. Хай мебинем результатча. Ина иҷода дидем мақсади гап накопление рафтестай.
Okay. Դրամեշը նիզելկայմու չանդամış բետինեմի բет մանգսաշնա Дальнейшем шагашчига пейджа Zamanit kadam ince Nemi tener zamanit kad kam taragov bolo bdro По идее будет параллелишь мекадему Вау Гипи беспощадно идет пробой Tamam Parara серьезно alışkanlar Kapışına durum Kapıtına durum Tamam уже Дальше дойдя Звука катан вообще не стоит Aynen ya da ya da kapalı Tamam момент orada girsem звукара Agar iyi linyamon pasarasa kınayınca bir yer значит ты дагонда метроем bu Ждать мекрем издал камон богзара по идее уже Ай Ритке Чигамшит Параллелиш мекрем процент шкамшит Яки би agar ki Na dolar kork neymiş o havay Hep bir kantar hocam jdat mekrem ha Ana kujay bezeb nadrom adam وقتی کلیدول کلیدول اینا میگه خوبشونه ماکسیمومی کلیدولش داد کنن همه وقت که از میبینیم که هشت بکنم تو بیجورا میبرم و را میرسونه اینه ای مینیموم شاب نوید کد هجداد میکنیم در разница як сделка як نمی секундче чхли кишет ки бум бачаҳо бисёриёт бе подпискаро сега тамошо мекунанд ай шумо хоҳиш мекунам подписатсия кунед ҳамин чира ютуба 1000 нафар кунед ва пас раса мекунем ягон видеои челленҷа дар прямои эфири яъне стрими ҳамин ютубда запис кунем я поддержка кунед ҳамира 1000 нафар кунед ай шумо хела миннатдор мешам ва чхеле ки мебинем и сделкаам возвращит это дега хайна болу Дайней точка пересечения линия шит. Мақсад ба кавояй
чакале ки мебинем ҳозир як бор 5 минутаи аввалро нигоҳ кунем чӣ гап рафти саи свечаи 5 минутаи як минуташ мондагӣ значит и бояд по идеи 1 минути ма гирифтагида бояд тен ба тарафи боло ва лекин диден ине калидорша обновид кардагӣ нестай инами чиз опаснее 18 мекунем 16 секунди мондай пешгӯӣ намекунем мебинем агар и калидорша обновид кунад значит бо мо як ступени дига дагони сеюм чорумда мерасем чӣ ки мебинем неудача ва иҷа медурем неудачамона ба қабул мекунем чорум дагонда омадем расидем мара ҳамин дилом гуфтеса ами валидни пара буробара ва правои калидор шуд правои калидор шуда боша як дагони последний да daqiqa боло тамом ин неудача ва ин последний дагон бакаҳои трен ҳамиш безеба ё болоро истифода мекунад ё поёна ҳамин чиз ганда безеба бакаҳои движенияда баъди ма по идея шашум ступени дагонамда мерам в начале видео гуфтам ба ма бояд параро алиш кунам даи пара мо долгай баъд бинем чанд сделка кардем бояд намекардем якта дута сета чорта панҷта шашта рада ҳаминҷа кардем ошибкаи естественно хидмат ошибкаи ҳечка нестай естественно ошибкаи хидмат ва бижада пробой шуд тамом қай чикор мекунем ҳозир ждат мекунем камтар дақиқа баъд дальнейшем шакмона месозем سی و 5 секунд дига мондай як минут бачаҳо бесен ки питупии ман дар чӣ гапе шуд маъсума вроде би рӯи кардам вроде би рӯи кардам сделкаи мо ба минус ба анҷом расид бачаҳо шашум дагонаи параро алиш мекунам дига даи пара биёин хелина разворота имҷа мешава зури бад мешава анами ошибкае ки ма кардагим дар як пара полни худ истодагим ягон кас асавед наметам ва и ошибкаро ма бояд исправит кунам
دیدن چند دقیقه در اومدیم و پلوچی خدمونا گرفتیم مقصدی گپ ия шипкаи ма буд ашипкараи спрайт кардан дар кораи ва бо як борга такрор мекунам накунен як парада бисёр нашинен. Так что чӣ гуфтанем шукронаи Алло мо инаи рӯзумонам ба плюс ба анҷом расондем ва мо расидем $28 $28.51 бояд кор кунем ва чӣ гуфтанем ай шумо обязательно лайк ва поддержка ин чизи хеле муҳиме барои мара дальши бо чарча гапчап мекунем насиб иншаллоҳ.